Nongeye kugusuhuza wowe ukurikira Umuco Wacu TV. Ngiye mugiye kubana mu kiganiro Ndiba ry'inyonza bashirangabo. Nkuko nabibabwiye yuko uno muyoboro mugari tugiye kujya tunyuzaho ibiganiro byiza kandi bicukumbuye bivuga ku mateka y'u Rwanda. Mu nkundire uyu munsi duhere ku bami bayoboye u Rwanda. Bamwe mu banyarwanda ntago bazi neza abami bayoboye u Rwanda kuva ku mwami wa mbere kugeza ku mwami wa 28. Iki kiganiro nucyumva ukagisoza urahava usobanukiwe neza abami bayoboye u Rwanda kuva ku ntangiriro kugeza ku wa nyuma. Ibuka neza ubanze ko wakoze subscribe, share ndetse unabisangize n'abandi bantu wumva byagira icyo bifasha bashaka kumenya amateka y'u Rwanda. Turahera ku mwami wa mbere. Umwami wa mbere bamwita Gihanga Ngomijana. Gihanga Ngomijana yayoboye mu mwaka w'1091 ageza mu mwaka w'1124. Umwami wa kabiri. Umwami wa kabiri bamwitaga Kanyarwanda Gahima. Yayoboye kuva mu mwaka w'1124 ageza mu mwaka w'1157. Umwami wa gatatu. Yuhi wa mbere Musindi. Yavuye mu mwaka w'1157 ageza mu mwaka w'1180. Umwami wa kane. Ndahiro wa mbere Ruyange. Ndahiro wa mbere Ruyange yayoboye mu mwaka w'1180 kugeza mu mwaka w'1213. Umwami wa gatanu bamwita Ndoba. Ndoba yayoboye mu mwaka w'1213 ageza mu mwaka w'1246. Umwami wa gatandatu. Samembe. Samembe yayoboye mu mwaka w'1246 kugeza mu mwaka w'1279. Umwami wa karindwi. Nsoro wa mbere Samukondo. Nsoro wa mbere Samukondo yayoboye mu mwaka w'1279 kugeza mu mwaka w'1312. Umwami wa munani Ruganzu wa mbere Bwimba. Bwimba yayoboye mu mwaka w'1312 kugeza mu mwaka w'1345. Umwami wa cyenda. Kirima wa mbere Rugwe. Kirima Rugwe yayoboye mu mwaka w'1345 ageza mu mwaka w'1378. Umwami wa cumi. Kigeri wa mbere Mukobanya. Kigeri wa mbere Mukobanya yayoboye mu mwaka w'1378 kugeza mu mwaka w'1411. Umwami wa 11. Mibambwe wa mbere Sekarongoro. Sekarongoro yayoboye mu mwaka w'1411 kugeza mu mwaka w'1444. Umwami wa 12. Yuhi wa kabiri Gahima. Gahima yayoboye mu mwaka w'1444 kugeza mu mwaka w'1477. Umwami wa 13. Ndahiro wa kabiri Cyamatare. Cyamatare yayoboye mu mwaka w'1477 kugeza mu mwaka w'1510. Umwami wa 14. Ruganzu wa kabiri Ndori. Ndori yayoboye mu mwaka w'1510 kugeza mu mwaka w'1543. Umwami wa 15. Mutara wa mbere Nsoro Semugeshi. Semugeshi yayoboye mu mwaka w'1543 kugeza 1576. Umwami wa 16. Umwami wa 16 ni Kigeri wa kabiri Nyamuheshera. Yayoboye mu mwaka w'1500
1776 kugeza mu mwaka w'igihumbi 609. Umwami wa 17 Mibambwe wa kabiri Sekarongoro wa kabiri Gisanura, mu mwaka w'igihumbi 609 kugeza mu mwaka w'igihumbi 647. Umwami wa 18 Yuhi Mazimaka, mu mwaka w'igihumbi 642 kugeza mu mwaka w'igihumbi 675. Umwami wa 19 Cyilima Rujugira, mu mwaka w'igihumbi 675 kugeza mu mwaka w'igihumbi 708. Umwami wa 20 Kigeli wa gatatu Ndabarasa, kuva mu mwaka w'igihumbi 708 kugeza mu mwaka w'igihumbi 741. Umwami wa 21 Mibambwe wa gatatu Mutabazi Sentabyo, kuva mu mwaka w'igihumbi 741 kugeza mu mwaka w'igihumbi 746. Yuhi wa 4 Gahindiro, yayoboye mu mwaka w'igihumbi 746 kugeza mu mwaka w'igihumbi 802. Umwami wa 23 Mutara wa kabiri Rwogera, yayoboye kuva mu mwaka w'igihumbi 802 kugeza mu mwaka w'igihumbi 853. Umwami wa 24 Kigeli wa 4 Rwabugiri Inkotanyi cyane, yayoboye kuva mu mwaka w'igihumbi 853 kugeza mu mwaka w'igihumbi 895. Mibambwe Rutarindwa, yego yayoboye u Rwanda ariko yayoboye amezi 4, ntago abarwa ku rutonde rw'abami bayobora u Rwanda kubera yuko ntago yabandishijwe, ahubwo turakurikizaho umwami wa 26 bita Yuhi wa 5 Musinga, yayoboye kuva mu mwaka w'igihumbi 896 kugeza mu mwaka w'igihumbi 931. Umwami 27 Mutara wa gatatu Rudahigwa, yayoboye kuva mu mwaka w'igihumbi 931 kugeza mu gihumbi 959. Umwami wa nyuma ari we nawe duheruka ni Kigeli wa 5 Ndahindurwa, yayoboye kuva mu mwaka w'igihumbi 959 kugeza mu mwaka w'igihumbi 960.